Хасиргер бентен такса отоннох үнәйе бары биллер. Онтон бейбит дойдубутур үнер отмас, эңемтелах онна тухалах. Бүгүн бихи клюква онна 80ден отоннор тустарынан кепстебит. Күнделе бириге күндү көрөчүм соргу дугуй болохтун. Бихи бүгүн отоннох үнәйлер тустарынан кепстебит. Бүгүнкү бери экспера, биологическая наука кандидата Константин Константинович Кривошапкин. Үтө күнүнөн. Константин Константинович, я бу бихиги тейлар бытыгар, ойгудар бытыгар кеңдик биллер. Клюква онна шикша ден отоннору бүгүн кепстебит. Бу кини тухатын, кайдак туханылыган эн учуны кебигетнен бүгүн бихи касырдытар. Сака херигер үксүн ити улах отон окумаялдар. Ол гынан баран бу бихиги тейлар бытыгар каяларга, тундараларга, эбетер кутага өссө отоннор эме үйнәлләр. Ол отоннордон үгүстер билеллер, ол гынан баран комуячы кие агаяк болачы. Ол ону 2 отону билехиндер якпен багарабын. Бу 2 тонтон бир самай доровияга тухалах, элбек ырыны эмтир, отоммут клюква ден бар. Хеп клюква. Бияга сака херегер боллагына клюква мелкоплотная ден үйнер. Үксүтүн. Онда те сака серин соғыры өттігір өссі клюква болотная ден үйнер. Клюква мелкоплотная боллагына бу отону ары кыра бутархай хос болар, бу маннык. Олехен боллагына мелкоплотная ден аттаммыт. Кини боллагына латинская ата аксикоккус микрокарпус ден. Онтон бу клюква болотная или аксикоккус палюстры ден латинская ата бу көрөргө курдук отону ары улахан болар. Бу кутага үйнәлләр, аны үйнәр седдере боллагына интерехиней. Кинер бола мәләхирге үймәттер. Инчагы, куталак, онна мохтахирге үйнәлләр. Аны мохпуп боллагына олох бу кутага үйнәр мох текпен багарабын, та тундырами бар болачы. Кина ата сфагнум ден. Бу бир беге бу передачага намыт бу сфагновой кута экосистематын оңордубут, бу клюква үйнен турарын курдук кына. Бу манна кулабара сака херегер биянтан такса сфагнум көрүнгө үйнер, олонтан бу бир көрүнгө бу кулабара бу манна сфагнум буру или сфагнум фускум ден үйнен турар. Бу микросистемага сфагновой кутага клюква үйнер. Аны интерехинеден боллагына бу сфагнум эде бар боллагына бу клюква үйнер, бу боллагына симбиоз текпен багарабын. Олата симбиоз ден 2 тус бар организм иккен кыттыхан теңги үйнер боллактарына. Бу симбиоз ден аттаныр. Кулбара лабыкта. Онтон бу манна боллагына сфагнум ден үйнәй, онна клюква. Сфагнум боллагына уну бетип сүрдан албагы иңеринер. Бетин яһаныттан агыгон төгүл элбах уну иңеринер. Олихин болла сфакос ден бу греческий тылтан губка ден оңолубут, точнее аттаммыт, олихим бу уну бетигер үчүгедик иңеринехин боллагына губка курдугунехин сфакос или сфагнум ден аттабыттар. Же бу манна бияга бу клюквабыт сүрдан таптан үйлер. Жегенете бу манны курдук көрдөккө борда туакта хуаха. Олора бу мани бири лан көрдөрөккөй. Хаб курдук огро курдук ыгыланстан үйнер мүпалачы. Бу сфагнумут же бу хеджер, хеп. Бу көр. Аллара өттө боллагына бу губка курдук дела. Губка курдук. Онна боллагына аллара өттө боллагына салгын китбетагына маннык бейте жапталлан тугу барар. Окисление жапталлан торф өскүр. Же бу тугар бу колобра көрөгөн бу сипсиннигес кыпкыра себердактак бу клюква бүтүнөн турар. Бу клюква манна сфагнум үрдүгөр үйнер, онна сипсиннигес маннык умнастак болар. Бу маннык сап курдук умнастак болар бу маннык. Онтугота боллагына 1 метрга тие ухум болонсөп, онна бу туактарынан узлы дем бар. Себердага маннык состав ол онон боллагына туактур. Силистери өскетен бу сфагнумга өссө кирен, өссө дальше үйнер. Аны бу үйнәй боллагына вешнозулоны ола курук күйөк болар. Себердага төспөт. Ону кижектергир холбара бу маны көрдөккө отону кимере келен ыхан көстүн курдук. Агыра хылыбытын курдук. Отону хылыбытын курдук. Онна умнаха даганы хебердага канна барын ким даганы көрбөт. Ким келен маны отону токпутуй дип курдук. Тонан үргүрди маны үргүргер. Тонан үргүр бидди онна сүрдагын үчүгөйдик келер. Бу сфагновой болотага клюква бу манды комнастарга үйнер. Онна клюква бензойный кислоталах.
Kolora eti bir ulaq otomodugар benzoyna kislota össölbaq. Bu klukvaga bar. Arı kıra. Onna kinler bollağına ol benzoyna kislotалар бар bolanlar bu klukvanı atın mikroorganizmlar, bakteriyalar, ebeter gripki, telleyder, sebetler. Beyde ayılğı bir bit antibiyotika diyek qahab. Hep olihim bollağına bu klukva dağına, ulaq otomdağına benzoyna kislotалар bolanlar saskıgadılı. Bortu bolbakka qaranlıgar dağına, qar ulubutun da kennitten kihi ılan sensö. Kini toğuan bırıgan uuttan turar ebitti? Bu klukva toğuan bırıgan uuttan turar. Anı ol bollağına rastительный сок bolladı. Bu manı beyte silihinen, ingerinen bu otonuga tirerler. Onna bu otonu kihiyaqa dorubiyağa naha tuhalaq. Tuhatından даже min sanavar otonnoğur össü. Orduk küstək, onna orduk tuhalaq. Toğu onduk dem bolary. Toğu ete basatan bollağına klukva beytiger kimический составыга süddaq bay. Bastatan turan bollağına behigi ünaylar bit otonnor but bu askarbinama kislotaanan bıdan baydılar. Ügüs Citruslar diye. Soğurungu ünaylar dağır. Hep toğu yeter bollağına bihiyaqa ayılqabıt manılan. Bu qotu jonnorgo vitamin tibet diye bir kurduk. Bar bolun diye kurduk. Otonnor butun bu ünaylar bitin askarbinama kislotaatın elbaqınar. Saqa senin apelsina limona diye qahıpta? Onu kurduk. Onu bu organiskaya kislota bağlıdır. Kollara bu organiskaya kislotalar kihiyaqa tuhalara me elbaq. Kinler bollağına kihiyaqa bu kollara ırını yöskiter infeksiyonu, evet bakteriyaları soğuk kınallar. Olihim bollağına bu klukvanı kihe ırıydağına, tımnıydağına, kayandağına, mors kurduktu, barayını kurduktu, oğustan siyedağına temperatürü tüher, onu infeksiya döger. Anı kihiyaqa te ihiger vaspalительный процесс тен болатчы. Hep olata bollağına aras infeksiya kiren, особенно Escherichia coli, eveter bollağına bu kишечная палочка kiren, kulubra te sistit de bollun, prostatit de bollun, eti gırıları yösketensü. Ol onu soğanlarga bu klukva, otona bir samay tuhalaq otonlarga kisir. Kemeyitten amtana tehe uratılağay. Tere böyle bekliyor, xeynara kaçar. Tere bu Axicoccus palustre ile klukva bolotnaya denamsay. Kaya deki ümite oluy bu? Bu lenskey. Uqtaq ahı. Ondan bollağına bu Jokuskay tahegar. Ümit klukva mелкоплотная. Bu olahım nasıl olsun. Olar erimi. Bəyətə doğru uratı amtanlaq. Mantar atın. Bolun söp. Onlar bollağına kanlık bu kutağa bolotağa ümiditten amtana emir tuz bolun söp. Ayılğatıtta. Верховойду, низиннайду, ayılğatıttan emir tutuluqtaq bolun söp. Klukvanı вообще otonları vitaminlerin, tuhalaq veşestvaların aljappat üreybet nadatıttan hep orgupakka sir orduk. Orgupakka. Buharbakka, orgupakka sir orduk. Oçoğuna budan tuhalaq bolar. Ondan bu klukva bollağına bir südü свойствата diyaqım bağırınsa. Bu kini kolesterini tüheder. Tımır biyolennağına ki insulton söp. Hep de tımır bıstan söp. Ol onu bu klukva bıdda ol blaşkaları, aterosklerotikay bu blaşkaları profilaktikalı. Kolesterini rastan soğan oranı söp. Onda bu klukvanın sedaqqa bollağına ol navrut ıraxan tuaqtar kolesterin bıdan kihiqa tuhala kolesterin jaqqa hep tuhala kolesterin kihanagar bıdan elbaq bolar. Hep ondan klukva bollağına bu tuh противоопухолевые свойства söp. Onkologiyaga, rakka bu klukvanı iher jonlar kulubra rak kletkata manık kletka üneriger dilini kletkiden bar. Hep mitoz kömötünün ol mitoz dem proses ol onu bollağına kletka ol onluk elbirin toxtotar evet. Hep kulubra olata bollağına bu rakavay kletka yüskürüger evet metastaza barıgar bu klukva ol onu toxtoton bu rakırını soğanırga kömölühün sebebi. Bu otonu kimyaga sir sirqtaği
Bu glukol bolлагынан ити эпидем курдук органический кислоталар элбәхтер. Хәп чәдә яблочный да болу, лимонный да болу, ити ахы хогыс. Хәп болыһым боллагына колбара киһи курттагар язылах боллагына, эбетер боллагынан курттагын кислотата үрдүк боллагына. Ашколорда или соляный кислотата үрдүк боллагына бу глукваны сирин кытчатыхта колбара. Хәп онна боллагына ити бүйөргә тас өскәттеже. Аксалатовые камни дем барласа, бити боллагына тастак, этинник тастак боллагына колбара кихемия бу глукваны семен нады. Нолентер ол та хамсатын дөһөп, элбәтиндерен дөһөп дем курдук. Онтан боллагына ти белковый составтак тастыр бар боллактарына набор оллары сураян соққынар. Тете медицина чагыр киддакка бу глуква тухата будан албакчы ханыбын. Колбарати аңардас аскорбиновая кислота, аңардас бу антибиотическое свойство тадаганы бу антиоксидант тем болар. Бедор онны метия. Доробия бетер сүрдәх күстә. Антиоксидант дем боллана ки организмга колбара свободный радикал дем бар. Эти ол боллагына элбит түгенигер, ол свободный радикал элбит түгенигер ки организма түргенlik кытжар. Эргерер. Хеп. Ол свободный радикаллары суохонрго ки организмга чөлүгер түһәрегер. Бу глуква наатухалар. Отете аскорбиновая кислота лах болат. Онны көмүлөр болукта. Уксайдан ки өз витамини алган тухары сии жактага битти. Аны би эмтенер бу бакка бу маннык бәби дүнелер биттен ортосы булады. Аны болланы бу колорете айылга бир бит аскорбиновая кислотата или витамины кияга түргенлик иңер. Тоңо жетертинне эмие арас ферменттер кытталлар, арас веществолар кытталлар. Онто те химияны сетакка аскорбиновая кислота тонуксута суралан таксын сөп, онтон бу айылга бир бит витамины бүшүгейдик иңер. Только олону температурный обработкатын сөп тутахтаккан. Агонтон үрдүк градуска аскорбиновая кислота урус калданар. Бухар баппыт, оргуп баппыт болар ечон. Бухар баппыт, оргуп баппыт, итиуга просто мехиен бараммыт бүгүн көкөрдөрөп боллады. Мехиен бараммыт олонук морсон урукка хөп, утахан урукка хөп, эпете барыня курдук эмиен урукка хөп. Касыгыз, кандык улуска элбектик котой үнерей бу глуква? Так, бу сакахерин тун хин кериен көрдүм. Экспедицияларга хеджен. Мен санавар боллагына бу ситте, куталак, седдерге, бу глуква, бу сфагнум бар сергер элбекти күнер. Ордук бу өлөкмөгал бага көрбүтүм, усмаяга, ленскейге, та бүлүү бөлө хорионнарыгар бар. Ол онно үксүтүн бу аксиококус микрокарпус или бу бутархая үйнер, сапахерегер. Эти кебейге улуугар эмие бар инчагай сиддерге. Мен дойду бар намулугун катырыгар холобура мырананныгар бисиргер үйнерин билебин. О, элбакта хеджеп пепиханна. Студенттер практика хеджен, олонна бу как раз бу аксиококус микрокарпус. Бутархай. Бутархай. Оннан бу холобура сфагнум мок араха болар. Бу холобура сфагнум мок бурайды. Сфагнум фускум или сфагнум бурыден, онтон өссө маган бар болар, от күйөгө бар болар, сырдык от күйөгө бар болар, даже кара жүхүн сфагнум бар болар. Ол онно же бу сфагнум эрдү көрүнөр. Онтон согру дойду глуквата бехинтен уратылактыр. Глуква котугулу үйне хатыр. Колбарте Россия центр өттүттен ите котугу өттүгерди. Скандинавияга мелбек үйнер хеп. Онна ики дойдуга үймет. Ики дойдуга фок буллады. Онна бу коту дойдуга булутталак куталак эдерге үйнер. Сөп онна бу биги тыйлар бытерме бар бир интерегеней отондок үйнай шикша дем болар. Шикшаны мен сырда тыйкара Константин Константинович. Бу шикша дем боллагына бир сакалы сергер кеңник жигинете үйнер. Ол гынан баран боллагына жоннор үксүтүн комуй баттар. Көрөн ахабыт, сен ахабыт. Ол гынан баран бедеринен комуй ачагы якпайлар. Дети сыйга. Бу шикша демет бияка сакалы бир эме сүрдак тухалак үйнайы. Сайын көрөккө. Жара. Бу боллагына эмие курук күйөх үйнайга киссер. Мухтах. Оны ihe улах. Ол ханымдана хоқин иде? Шикша сибирскайдан, әбетер шикша черныйден аттынар, қолыра
латинская аты боллағына Empetrum sibiricum или Empetrum nigrum ден болар. Бұл боллағына кыра кустарничек ден аттанар. Кыра сылла хаджар маннык қарияға майгыныр тымнағас туаққа үйнер. Ол кустарничектерге кесір. Сақа херегер қотуғылу өттігер. Мен ханабар орду кәлбақ әті туындараға. Қаялақ, қая тылыргар, қая дүгер. Бұл шексе болағына тухата нахайдақ. Басатан тұран болағына шексені Норуакка бұлыр-бұлыр күттен тухан алдар. Онтан болағына бұл официальный медицинаға бұл кәндекер ғылларға туханар болан әрәлілер. Онтан бейге бұл қотуғы Норуаттар бұд сексені, или шексені тухамыттара қасыметтігін чағыл болағады. Бұл шекша болағына свойствотынан арбуз күрттік. Бұл сақа серін арбуға дектен. Бағарамын олғынан барын амбустағыр өссірді күшігей, орды күшігей әмтәқ, тухалақ. Онна кейіне ырастан, бұл қанын ырастан, организмін ырастан, иттетер болағына. Арбуз күрді свойстволақ. Олғынан баран кейіне бұл кейі организмгар бүйірігер, әбетер атын органларыгар бар инфекцияны, бортулақ бактериялары өлірірінен бұл үйнәйіне бейге кеңнік тұттықтақ бұд. Аны тұран болағына Норуакка кейіне бұл иктетерінен туқтен атты, засыға ден атты абыттыр. Қолыбыран үтчалар засыға ден атты абыттыр. Онна Норуакка өссө білдер ата водяника ден. Онтон сақаларға сиксе ден аттырлар. Кені астабығыр пектин керерде? Пектин үгіс отонларға барыларға бар. Бұл кумаринларда антоцианнағы, бұл жүхінің болағына бұл қолыбыра қара қалдан көр жүхінің антоциан ден веществолар берелдер. Онна ұс витамин болады? Конечно, аскорбиновая кислота бихатонна бұтығар сүрді қалбақ, онна там барыларға бар деп. Оны қара жүхіндегі отон қараққа, онна біле аяққа тақар басқаме туғалақ болуқтақ. Әйте стоматитті дем. Осыны бұл аяққа тақсар бастарға стоматикка бейге отонлар бұт үксілері туғалақтар. Только оны күнге бейдек кетері туғанмақын қолыбыра 5-6-та туғаны қынады. Почти постоянно деп. Постоянно деп да. Онтон бұл сиксе болағына бір ұлыққан туғата ден қан давлениятын түйерек. Аны болағына әте қолыбыра внутричерепное давление дем бар де, оларға ген. Эти болағына төбе хегер тымыр кыран, тымыр күйрен, yüz күртүгенігер, эти внутричерепное давление дем бар болатчы, төбелері сүрдәғаны әджатчы. Ол оны түйерерге бұл сиксе отыны кені морса, кені барайнета сүрдәғын көмілер. Онна өссі бір екі сулахан свойствосы дем болағына бұл ұтуйбап болуыны, стресс, кехел бақтық стресс атағына, нервін әйді атағына, кехе бұл төбөді дебеккерлі қайдар қамса атағына ген бұл сиксе сүрдәғын туғалыр. Оскутар, налытар, сынятар. Оскутар, сынятар, оны ұтутар, үшігейді ұтутар әбіт. Олеген болағына бұл сиксе сүрдәғі кеңнік туғанылық тақтияны әбіт. Антыран кенене отону кытта, қаптағы кытта бұқыян сиремен хачу әбіт. Соракка, үйке бұқыян әме сирін хачу әбіт. Оннық, бейхет онлар бұтын бартын, оннық сүйекқа хөп. Онна былыр болағына балығы кытта хиллер әбіт. Оннық бар әбіт. Бүгін әжігәңі ғыджар бұтер кепсі әбіттер әді. Балығы манық бұхаралларға, астыдларығар, секейді астыдларығар әді. Бұхар баққара, ол онна бұл отонлары туғанланлар антанын тұпсаралдар әбіт. Тома күрдік болар бұлар. Тома күрдік болар әбіт. Соғыз күрдік болар. Онтон бүкіне түгін отон қайдақ умнағын дем болар да? Бұл жакакара сол тұғы кейіне үшігеді құтуярығар стресстен көмілі хүрігер бұл умнастара туғанылалар. Бұл умнастарын қоминаларына қатардан баранлар, кейі маннық атвары орыр. Әбетен настой ден аттанар, олының оңыран баран күнге 5-6 тәйяған. Отчоғына кейі үшігеді құтуяр болар, нербәте оскуяр. Онна стресстағы болағына антистрессовай бұл свойство болағы. Наға туғалақ отону білбәкке әджібі бітті. Тон сақа херен оттыры мастары тон
бары тухалахтар жаппа. Саха сиригер осайдан кас үйн отоннох үйнәй бар билleri. Сениллер. Жаттагы отондар эме барлар да саапта деле. Эти кулбара свидина белая болду, или свида альба болду, да, например, ол отонун кулбара кийсебет. Онтон бу манны көрдөккө чеки биянтан такса көрүңө ажы болон. Элбекти. Элбек. Арда сете моñoң көрүңө болудай. Каяларга да болду, эти тохтарга да болду. Кулбара саха жонок сүтө билбет, кулбара смородина пахуче дем бар. Анарык миннигес. Канан үнери? Эти саха херин согурут төрүнөр. Аны смородина маховка дем бар. Арсырди. Теки экспедиция хадден сетаган лох. О, денеттаны şu otonlar. Антанатын болар да? Жүгүннөрө датын, антаннары датын, кеһи колора смородина пахуче дет. Аттыга турдагына ынырк сыттах. Аромат бага. Ынырк сыттах. Онда кеһи тебете дажманнык өчөсү. Очонырк күстэх үнәйлер бар. Бир саха херегер жана арас көрүннәк. Ол баһам. Эти бихе айылгабыт рас тытылды батак эген болан үнәйлер бит бар боланнар кеһи тинник тыга хәҗҗән элбә булар. Сиксеттен барыня ораллары бит, утахан ораллары бит, повидла, мармелад, пастила орукка бит, барнасы кабит. Конечно. Соус ми орукка хапылай. Да, конечно. Это ска балгаска, ди? Оңран булады. Бу клюквенный соус, да, шикшевый соус, это же герле экзотика курдук булады. А так бу клюкваны эти Россия согрут центрын дике. Клюкваны сүддән кеңне кымыйлар. Бие отон хомер бу курдук. Бие отон хомер бу курдук. Клюкваны лак бахар баккара сибе ди утахонра рдук. Смузи да курдук эми остукка хапылады. Соратна, үтнен, молочный коктейль да курдук болон сөп жара кача барабалар. Начой. Хеп, манны кадамы бие олорго миердик бүтүнсө, бу билген жаң жахак кемигер. Бу шикшаттан эми утахонрду бут, жүхүнүн көрөрө бу. Иши бабатта. Онна эми барабалы бут. Тоқтақ оңран тахарчылар бут маннык барынялары, сироптары эми оңрар болдулар ди. Маннык оңрар болдулар. Олора бу шикшаттан барыня оңрар болбутта сүрдах керакса биллах. Бу тирактен кайыстыба. Мана жукускай коракка малый базарга тыланалар. Онтан боллагана бу клюкваттан эми тухоңр сироптары ди. Бу. Мана эми ылын даганы оңстукка хепти. Быйылгы сезон мутугар берибитигер дегустатордары килдер бит. Айылга буттан келбит ахыйлы пробалыктары онна кинер сыналарын истек бит. Үтө күнүнөн. Жарыги сахахан төсө белән дагы остолгутугар ахыр жоңгутой, төһө бу тутугагаты сахалы хөсөптәгә халыгы ханагатын лестиңер. Тон сахахан жарыги сөбүлүбүт, ок сөбүлүр, асмыт болор. Колобура тугу. Колобура тон чолан дайым карта, кан, үйеремини. Каянды бар болор. Антон томат, тугу хөлүнү сахалыстан. Бурпагына сөрөт. О, нәчүгәйди. Ким орары? Ben oranda. İyen or. Atılar. Atılar ne? Hep Anton Çalgiyana, tuğu hem bugün ise kalısta. Ürünüz. Min bilir binen sen ben teknoloji edetiyor öğrenci. Kurska öğrenci. Ondan ton balık ton atışır. Ne şey. O sayının günleri halıklar kayandı var. Atın hakallarının. Bugün birige min ehgi karakatın bayabı. Onda bu manna bilgin otak kutuğu. Onu ehgi kanlık otonton oğlubutun tayık takıt. Söp. Onu hanağıtına tayık takıt. Amsaydı bud. Kanlık otağı ehgi amsaydı bıhlağı jara. Kaddağa biti. Bildi git da. Tohton oğlubutun. Bu uğlak oton. Bıhlağı. Jara, tomat kanlık otağı istim diye hanadın. Oton. Çelgiyene. Oton da. Sep. Onton, urabut onda ikis otak putni hebit. Anı bilgin. Beri bitigerim iki otonda kapsap bit, onun ikis otan putni hem yudut tarabıt. İstibit. Haydağı? Oton? Oton tanna. Otta? Tuh kurdu bit? Tomat. Kanı ot amtanı bari. Delihünde.
Челгияна. Билбетинде. Отон майгына пакында ханныгы бит отонго. Сака сиригер үнелер бу отоннор. Жөлүгөн болу. Дөлүнгө майгынырда. Антон хегана кадай? Төмен эме жөлүхөн дияна. Дөлүнгө дияна. Сеп урабыт стакандар бутын столга. Бүгүн эге амсай бут отактарга бу клюква утага болар. Бастык испеккет. Антон 2 испеккет шик шадин. Да. Ага. Каны бит испеккет тен утактары? Тоокта. Ага, кайдага бити кандай котонго майгыныр бити? Же бастык отонго май. Отонго мегин. Отонго. Клюква. Жөлүхөн курдук инде. Антон бу шикшаны оламайгына патыгытта. Кандай Тибаям тонна. Кен сака херегер үнеллер, онна кийдер обитер олус тогалаактар. Маны бягат маннык ута коңостон ер болун, хөбүләтиңдү тумат. Якын сөпөбүттү. Кока-колордукту, бу ута кордукту. Иккис. Ага. Кою онна миниге самтаннакта. Сөп бүгүн келен кыттыбыкытыра хемактнабын. Диги бирибитин көрөр боларың, онна сакалы каяндаганы остолга бар боларгар кыгаллың. мыкта. Константин Косич боларын курдук эн бүгүн эме олус интрехне элбаги бихи билбеппитин кепсетин, онна бар жаммутугар багаснаган тиреден кебис. Күндү телевизорунан көрөчүлөр күнделе передачаны сөбүлән көргөтүн бихиги бары билебит. Онна бу бихиги ахыр аспыт, айылгаттан берилебит маанылах астарбыт бололлар. Бихиги астарбыт, бихигини эмтербит бололлар. Олону бихиги сөптөктүк туханаммыт, бейбит дору биябытын чепдикирдиyak кайын. Онна ухун үйелак болук кайын. Аттыбытыгар, айылгабытыгар бар ахы үйөлү, карстамыт, букурдук астынамыт, биги бары чеген оны дровай болакка. Күнделейгер көрсөк кадери.